Ruku strati od. Ruku baci strati. Ruku baci strati. Tako je, ruši. Bravo! Out, koleno. Dole kukove! Tako je, bravo! Tako je prekoračilo rampu. Ruka preko glave. Ruku preko brade! To, i guraj! Ispravi se. Ajmo, udaraš nego rukom u teren. Tako, tako. Ispravi se! Sad pazi, radi. Zadrži poziciju i nemojte prevrne i udaraš odmah. Kupi noge. Ispraviš se odmah. Udaraj. Tako je, udaraj. Nastavi. Guraj mu glavu dole! To! Nazad se povuci. Tako, radi. Bravo! Bravo, majstore! Stani, ovo ne vidimo. Bravo, momčina. Svaka čast. U finale se plasirao Abadi Enes, uzrasta kadeta, klasa kategorija do 60 kg. Na poređenju Pomeri se, bre. Zaklanjaš nam ovde, bre. Pobednik polufinala je Abadi Enes. Bravo, majstore! Pozdravi se tamo.